Mari keluarga yang mau bergabung, ta pakendek tongan ni tukurian sumanga ata kasendeanta jotingayona puang tama kumimay. Tasitoy 5, tamenani ondo pua, haleluya. May mau kami. Tudio na pasalian yang mau di sini. Mari bergandengan tangan. Ta ondo pua, yang oke. Ini komite. Ya, begini ya. Jangan malepong. Begini, ya. Biar baris lagi. Sini. Ya. Nah. Ya, mau lagi. Ya. Oke. Kasih kala itu 5. O nasib dirilan, manasa na katutong Arabu, menta manasang kami. Lan kaparanuan ta, Korean sumangata, bilang na patunduan na puang na bisa bendan melo tetongkonan, taan kapapudian, onda pua, haleluya. Iya, bisa mau nala posisi tutup alam box ya. Meningo. La usorong ki pemalaata di olona puang tanda tasikna Korean sumangata belanda mamasena puang pa barang-barangan tuta sorong apa ya tu makalolokan na pemala ia motu katuanta tu la di pemalaran di olona puang lana pokaluangan parentana susi tu kadanda puang Yesu bangunan ni tumatami tiromi tumintu bela belanna matasakna sama mototemo peparian namo nayadu to mepare unala mo sarona sia urampun bura padang tambak katuan tontong salkona kumua anna pada paranno la to mangambo
la tome pare. Amin. Marasang kiusorong pemalaata ta minani alu toma lambu.
Berikutnya persembahan pujian dari Arisan Kandola wilayah Makassar dan sekitarnya, dan setelah itu dari Jemaat Peniel Siguntu. Disilakan.
ta siumpu ta tumampata lan pangimbo kurna sumanga na sama lele. Ya to marasang manglanda kana no ko duka padolo. Iyo, rapa mo ko minta masambayang adolo. Muin no ko bang ko mi to inang mi. Bisa mo? Angki. Ya, susi mo to paran mo to nanti. May mo ko minta masambayang. Ki kurra sumanga opuang teminto mamasemi lako kami. Mitaru siamisan tu penangki katuangki labin naraka lako minto tu marabu. Kumua belan na mamasemi anna benar matoto inde tonggonan. Belan na pasakeni anna tonto usoyanan katuan na teto maalapo situru papurayan mi puang la torrona lang teton doktoraya la umba nai tondok kalenteran nutan tu misorong laku kalena pantan sinisa kurre sumanga puang belan na lante agan ki posara lanteinan mi pasak ke temai keluarga mambela anna madin rampo solanasang pada kunangka kurian sumanga iyate mangimbokan mati kalemi di kuah den nopak na mintu te kurian sumanga nangkaran to maarapu lakende ke mendadi pemala busarungu dio tingayomi sule mendadi pasakke lako mintu to maarapu siya kami masolanasang opuang matua dao suruga pada kan mangandot dio tingayo mala abimi at tutotemo pasambayangan ni mintu rapu talangana inde tongkonan solo ya temailan kamatuan belan na umuru tanga pabela tang pakulle lan kamalamman belan nasaki opuang tontong komiung kamasay masolanasang tontong kisaabu toruan tomatuangki nenek na anti mama na anti lan kamalaman patangkale dio na umuru siya saki di kopuang la tontong umpas sake anna tontong mamalaga la usoyanan katuan pak kamasyami tontong makurre sumanga tendu kami to la kotoruan tomatuangki papa na Hilda tulang kamalaman batangkale mentarima perawatan lo rumah sakit di kuah dan opak soro Allah soro bongi na soro duka tusaki lan batangkalena ana ma'adim sule malapu sule la kotongan banua si solaminto to maarapo paket den Korean sumanga tendu kami to opuang lan allo iyate tanggal apa April 2025 makurre sumanga kan si sola siulu batu anak Helen Simak Kapa Alvaro Dani Embon tuun tamui allo kadadianna te allo di kopasundun ni te kaparanuan iya te mi pasakke te anak batu siulu dan lumintu pasakke pintu isola nasang yang memangkai dan Korean sumana iya te bayi dan tenai keluarga Sulem kuali kelalan nama bela mandapi buang tontok umpas sakit lalu tutup nalala ana rampo porno salama lalu tondok napatu tontok mo nangka Korean sumana mati ono mati buang mo tumampati daw sumana kipas sambayana temay kami taumbi o buang hubungan sa lomi nangka paakamaya lantinan pasakikan mas soranasan pasakke to maaparenta do may madonna landa sa kama de todo igual no pa na tontong ina maaparenta siguro mga semi buwan tontong paringan ng tingin ko nilo na matabuang ipasabayan ng parang
maka disorong sa katuan ng duwala. Napaka ini sampai kita nang kamanalan ng duwala. Ang mga ibang melon hindi na una. Mapasak kayo nila dito katuan ng duwala. Kasi ikipan nila ang duwang Huwag pinasa kayo sa lugar. Magtagan pada mga nakapang mapasak kayo ng duwala. Tanga-tanga katuan ng yang desi taruna pengkarangan lagi posara bahwa pintu nanti seorang yang dibuang tontong pasak nama ini posara melon na pagbutuan kan kameluan siang kemudian dan kolom malam puang betunampa dalam surga pagar ribu mimpirannya dengan narakukan makur sumanga sorong katuan iman molomi man pasangan na puang ipuang Yesus puang sia juru sama amin. May komisola nasang napaglang sulagi ilanggo toongan banuanta tosara akatuanta tarima minto pasake na puang perangi kadan na puang toruan manasana katuan baru menua ka komi siabantang komi lan kalena siabatta komi lan kapatunganan susi tumangka diadaran komi ammi pabuda pakurre sumana amin. Keluarga besar Tongkonan Solo kita mintu mas solanasang male mau komi pasang uyun komi penami umpana tak kasih pulungan lan kapatunganan tuntun ni Allah masiang lan kaparanuan lako Kristus tontong komi bendan matotok lan kaparanuan ammi menuaka lan Kristus anna tarri buami lan telino male mo komi tarimay pasakena puang na puang mora pamasakke komi siya katirinay komi na puang mora parangi komi lindona siya katuru-turui komi na puang mora patiruang komi lindo masokanna siya pasiria komi kamarampasan. Amin. Unupui kami nombanta ta menani ia kemale koto yang membela namang kato pa pudian jomai mintu tomak rapu.
Papudian na mintu to marapu. Jadi mintu to marapu inda to kurang solo. Hindi nasang kami minani. Ku berbahagia judul lagu itu. Madami kung mana may namuda imang ka. Ya tuminto mabayuri rin na berarti keluarga nasang pa mo ko. Iya, nama Tika-Tika. Dan Pak Pudian solo jamai pati nek kapak. Halo. Minta nila sama le. Tamar ko perlu berkenan kali. Te pale pengobati ini apa? Oke. Ampuni na po ito. Na semoga kita diberkati semua.
indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hidup menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku indah rencanamu. Oke, madomo itu Allah, agak mantap. Terima kasih pujiannya, Tuhan memberkati. Oke guys, ini ibadah syukur sudah selesai ya. Kita menantikan acara berikutnya. Iyo, susimata to tekana kami naman kurian sumanga di panata jauh tema Allah temo kurian sumanga sa kayo ka majelis gereja amat terlebih kurian sumanga Ibu Pendeta Adiani Sandadua Talebo Sarjana Teologia yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita keluarga dan kita semua yang hadir pada siang hari ini. Lalang kisah lahiran ia betul abaka buah ia merasa siat keluarga masalah indeku palampan itu makabuah sama ko karonto na luka-luka na jote. Ta sabar satu susi mo ito. Yan na namin desa ko Jawa Tengah di siya po kung siya binunda ka siapa siya ibang kadolo. Data maapaduli bang ta sangarabaran daw. Ya te mga pagkabua misa adaan na bangunan banua. Matumbay na paden. Biasa di ko maabongki pwede pagajin na tukang tayo na masero, maatu kopi, maatu apa. Panali pero kyo na naliraro na tungkol ng kitaan na masero. Biasa duka psikolog kita rin natongkol na lamalik di patangan tiyang kaabay. Jadi saya bang mau di sisi itama Allah patongkol. Batu babong kita bisa ini saya matiku. Susi moto tu katang pelampiran. Pakuri sumanga nalindo na sa taruh berarti tongkolan. Iya te makabua. La dinalu kasih tandan. Ambanya mau taruh na bunga solakan dulu. Sitamu lako Jakarta lako Mangkasa lako Tangan Apasa. Lako tamuan di pamanda buntoy ngena si kabang mutus iko sata ita si tandan ya may bendan na sa mati pasti si tiro kami ko ternyata ya pada itu papain ka contoh to solo para ya ternyata ya tu papa Chana todo pala may solo nasitam mo na Jakarta tama mo kusipitan oh di na si diri si tandan to jadi susite Andre ko ni mali lamay dibuang itu ringgi mabilangan do imarapuan ya na tayo magirong na ya pamarang na pataman dito miraku itu barra, mi para apoyo ko panua, mi patami pasalo, mi patami kabibe, de do para tonto di tima prono di syakotelpa. Susino, saya ko mana tu tidak masuk dalam lah, pamola me pagi tu. Beda sama ni, badi. Lain tu dekat tu lah. Oh, banyak salah tu kan
Walaupun diragu tu barang ini pada kembali pertama pasal Allah. Woi, ba, dia dah sama dia misi depan. Mana dah sama mai? Babi bati nane dasa, bati nane susu, bati nane minggu, bati nane kapa, bati nane sampai Allah. Dina sidang te mabakabua. Dina pamandai te merah siya buku. Di ta domay tong pada nane domay sungan na tadi potang bunga. Tangan kata parang susulana sa kate ke susite lama di bunga na gawin sa likod na parang nabisara. Ya tidak ko ne kapa ne embon minta siya kate. Beda na sa kumay mabakabua. Oy. Ya tidak ne. Ne parakek minda siya Sherepoya Oy deme Beda na sa kami Yate lamin ko Todo ba na Di ko'y manimay paminta laman Yung pangurita Todo ba na Yo Ne nasa Gusto ka Beda na sa kami Dahil sipe ka na Atole Tole Yate sa way Beda na sa pulisot Maka mapasakil ako Manipabaka ko Ito mamarata Yate lamin ko ite Todo ba na Bata mama mo na papatito Yan ang tesyupo na pagkawan Benda na sa kami Ne kuba Ya jote Tempo para misi Ya to dalam pagkawan Lalu tumakan lalu Mahal ko may Marang na hindi Mati ka mo Sa lagasan Si naman mo bilang ko Yan na tayo Ito sa'yo na lukanto Tayo kaya masalah Kapag hindi sa nalamara Hindi kayo mani Susibang na dito kato Hindi na peluan Hindi na piuranan Ambil cepat tempo Taga kapanon Kita itu Taruh guna Taya komponan Bitim tonton pun mamisya tonton lepan Tahu ya bang Mau kutibir pagi Beda nasa kami taruh na Pagkona solo Tempo Di buang tebiri Di kami bilang doi manapun Dengan Kartas Maling do tahu Mira Itu marah Patat sudah banyak kedua Patami pasal lupa nagarin Itu pelunong Todo lupa Tak berkah Ya tak apa itu Untuk buat Bisa mana siapa tahu Ya Tempo ya tempo kapua Siya kumakain ako Tidak tertutup Balasan siya makapua Balasan di patay ka tipagawran Labindang Di Puambeda Domete tongkonang Di Puambeda na napakaman Di Puambeda na bukutang na sipiadera Lopo ka na kalakulian Sumala Simpo natin kapamuran nila niya Lago tumatawang siya papanayin ka Kusura mo teto Yo, bisa sementara berjalan sementara ke sana buku. Tak kasih pantaran bilang na khusus betul tu dengan Allah. Tapi lagu terparingnya. Tapi lagu terparing. Tapi lagu pemerintah. Tapi lagu anak berdua. Tapi lagu ibu pendeta seorang majelis gereja dan seluruh jemaat dinas. Selamat bersemangat kan nih lagu Lota Sololasan. Bersemangat lang ngampung matua do tangan nalangi. Tunangka untuntun kani ki bisa pogoi tepenggokan saya lakuti Allah berjalan sebagaimana mestinya. Kurni sumanga lako ibu pendeta tu mangkam pimpin ibadah pengucapan syukur mangrara merok kikwa bati tongkonan solo kurre sumang
Kursiwanga lako kita solanasang. Tu kita keluarga besar Tongkonan Solo. Tumpami sa pena na bisa dadi tepengauran di Pugao. Kure sumanga duka lako tondok tunangka umbantu gani undamai temai pengkarangan na bisa tananay solanasang. Ikwa lako kita mintu batina bunga sola kanola lampamisa kita na saya lako mangkana te sara ete gau dapu gau dan dita sipa sia lam penggauran itu puris manga mintu te may pada motor puris manga. Ya, ketika Bapak Kurisuma di pembina dari Tongkonan Bapak Reka singkat padat dan jelas Kurisuma nggak mintu sulapa tu mana ketanjung di Pagauran. Lata mati orang Pagauran si Taruna. Marasan napasak aturan ini waktu patuna berada patuna batang keleta berada pada lupa pada Pak Panukan. Bobo arka tanah sasaiban nih. Nah, makamban tiga lampang malah di patutunin ako. Sa kami pantar sa kami. Topi ni. Yo, bisa kembali lagi bagian dulu dah boleh persiapan satu tapi kami kita musuh satu pele. Bagian dulu na mapasakay sa turun dito. Kami suso. Matadi kami ni suso le. Pwede dito lang na may samalay. Ito dito yo. Padahal dito ako na po gamara na gamara para pagin mo siya tayo. Taran mo tumba sa pantaran. May suwatu ito. Tempo. Napasak kay Coronino mamay na amang katotoman mas supayang. Hindi tayo ito si Kunto Di situ. Tempo, kaya di si Dama mo di pagkanya may gani si Sambon. Pagpag mo dito gandang. Pasino ko bang mo nyo? Nggak usah pakai mic karena masing-masing irama na sirpo sa inyo. Hindi ko pito yun, kailan namin siya kalay dito. Dito. Oh, itu sana. Tempo. Pagtambay ito kanto, pila ko ito ngayon eh. Nada si Ruya ka ito kantama. Tempo. Cepat. Yo, turunin dong. Jangan mau kopi turunin. Jangan kopi. Ya, tidur di kiri kunder. Sampai mata pun atau konan ke tari-tarian juga may ito bago na sa bunto. Mindalan tulaki. Kita sama nasa katapanulan ni Tito Manguran talalu kumbongan. Hindi siya na tubakuna. Yan ni Mato rin yung sigunto. Mana kami nako lang na misa nala. Begitu pun sa baliga. Dapat 5 minit sa mga masasabayan. Yung mga totoo doon sa siswa. May ilusyon din sa mga harapan at mga masasabayan wala tama di pa din. Tara mati pa siya mo tingin 5 minit pa man eh. Bakit ito ako eh? Uy! Hey! Hati yung tadi! Lamay ito po ate. Yamang keluarga, para tama kami, para ko kay kantong bisa sa bumi. Tole pa, yatin tulong bagauran, tumangura yung may sigunto, yung na matapo, yatin yung na matalo. Karitarian, keluarga na isuso, lamay sangala, siya na nabigil. Nagam na kami, siya na nabigil, sola-sola may sangala. Oh, hindi karton na eh. Ganda na kami na keluarga, siya mabaca na, pabatan nila ako. Hey, ganda na sa kami. Pindah dalam tolak kita biar kita soal nasang mereka generasi masa